Kubor nakaslem jong unongsan hima. Juga beri bola. Lan kot le inquiry ni kumno ni beri lagi physical transportation. Ini kekam mau epi ni nak lem parti ilan cukran yo siam ro tapi dah personal ro bang ni mah yang illegal ban illegal transportation yo doyang ni mah ban ni ada personal ro mana ni ada kiba niat kiba don calang ni don problem nomor beli yo revenue ke state yo revenue Henry kibayat jalan di kalau illegal kita nginsya yang ngimso ya dan wah tu siam ru kan itu ipi nak yang siam ru wah kumtai di kani ngau ipi wah gadon mungkin kicikran kuni kicik atrai siam babat di department di siam wah ban tik ya call ni wah ban pek ke ka ba dei ke ka balai Henry ngau ipi lada kumbang laong man itu kibai ru kikeli ông như haban lap cái chương shisha nó đây bắt đầu người ta cái evidence cái bobia đây là ông phi cái này cái cam cái này cái cam cái bảo chief minister cái ông chief kia ini dah lede yang ni cái cam nak kalian cuma ni lah personal nak kalian kat tu kan ni buat minister kita personal buat mereka mentang ini agak chief start ke jung CM buat penting yang ni cam ini dah chief start tu CM buat penting ni cam dah don cam buat dia begini selok lama ni orang yang keluar keluar atau por yang kita ada pidon kam bani keren bani penbaik yang kam bahkan like nak ini gigi bro namang ingin sutunat bani per kebon kebor habaki kena ya ke government ngin gidon government ngilong ngin syak kena lah tiba ngipat ngimdon ngimtip iya gini kam lada kadon syak kata kalong bit jadi nata daw la kan shay on dan no to hot ni penbaik andri ya kan ni ke kam mo pi ke kam khibe an ya kata te ni sutunat tapi mana bah lu ni sya kantor ni James mo kibon ki bla target ba James sama tips ngaru ngashu iling bagi social media kita ki bro dia do kanun re jing sya ba ladap do mensyat ka dei ka ba haban ino ira kam minister do ba gitu ki bro temen tak kadang ni yang gini tengam tip nakadaw yung jing sya mo dan balap ingin tip kata mo pi naru ngapatip ini re ta malam show siam la personal ni benda kebede buat kini kajing mi kot kebor kini kajing syak no kumi untai tak bersama kali tu jadi mendangi ba COVID-19 ka dan mo tingi don restriction tingi ko amte pol ka habai di bukan ka games kan mo ka lomno preparation aduk mentang ni tu ipi nak kalian jungi sarkat nak kalian department ikam sumthai ya triban krea baik dan mentang ni ka jutu jung state ke jungi buat kikam kicam giat buat kecil konkret sesat ngoi pi ka penuh sama ngila tanda apa turah ketika Indo-Stadium buat kumju ya ka GN kompleks buat renovation ni kan buat ke Indo-Stadium apa fifth ground ngila ada clear ngila ada approve di design buat nak try la kumnu 9 November ngila laban khat tanda no ini hikam nak bentar ke cipu kret ya ke stadium nak bentar ke national game buat acara Sports minister nomor bang kadon dari COVID-19 ko ba ta adon nak ta kasi na construction work la pening construction work la ke delay kai ka la raja ba penslam lo kasi man tengok ra no shui usnam piso mo em ya kata te apa dan ni ke cipu khat de kumai lo maka jing thang ke jing kuat ke jungi kalong baik ban belong ko acara kuah in sepet ya kapor in ladau kani ka khlam mo kani ka khlam kabayan mentang ada ka ni pat ka continue baik bat ka ngimyo dawai bat ka jipang kanang jur katapat ting yang khat andre kum belong mentahin mo ini dan berkawai ke jimot kalong baik bang pendap bat ni kuahi bat belong ketika acara kuah nomor 4 ka dai jar khat mo ipi ke jindap jong ke state ke jongi satu senam today nanti kada kuat kan man dan sisa celebration kam tamu pelong national game kedai ke jumen toy nak kita ki no wilayah ke jongi pada ke jumen toy jongi no shop senam apa state ke jongi ke difficulties try PPE ba mentah apa di ni construction work ke pendap kami jam nak yang sokar difficulties buat COVID-19 mo em ke jing
langsung tu ibu pilih kata tip pi ke jing yelek ke jing wan ke jing tray ke jing kata kalau kata lo di kata te mendai ba omong kata ada kata sih sah nomor bandrung ban mi nak ko state chani ke state ko ni ada ko jing pakai buat diberi ujungi ban lek chani ke state ko ni jing pakai te khamtam le kat ki kam ki jam ki ba ni don kam sih sah ya ki tiar kita ki bang haban wan na ba kan don be ke jing kata tamang OEP nama kapor kadang don dengan persyang kat bala bagi ini ki bro bagi le atau kalau di ban so anang bakat ke jing tu jungi kan long job reng OEP ke jing don jong ni kenyang jimpang ni kelam mentamo pandemi OEP COVID-19 ke don sisa ka jing ta anu kata ta kam tam wede na banta ke jing tu kre jungi ya kan national game award cara kuat teman yang sokal pa pi kuno ka kanu kalau di daman ke sokal belum successful bandap ini ke stadium gigi yang ndong stong despite COVID-19 yang nang stong bandap le pi ka wei ka long kumde oi pi baro ada komitmen ni jong sarkar oi pi ka dei ka ba khmat do mangi kwa sisa oi pi pada pedang jong ka dei jinge oi pi mangi kendo ni persangkat bala ban pendek ban pendap bun ki kam no pi lala da ka bang ya trailang no pi adu sarka kam tam ng department bang ya trailang kuno bang ni baik punya ti ya kami ke cintu cuma ade ko mangala ong pi ong biang sisi bahkan ni ka uni klam ong pi uni COVID-19 mo no kadon sisa ka jing thot ka jing ko bedai ban ka jing trailang ban ka jing punya baik ki kam ki jam ke cuma